Ngen na a oma thing fang mamu that na tum chon soila the risel tak te hi anna le amu te po hi lo risel vezel maya then khat pe chu arat ai hian a thahial fo thin ani ama in hei thei hai na te kol thei na le thing fang ma na that na te karon da to a adu tan a en thei anga thing fang man na thing fang ma mu kan pai mai hi rin a in taksa tan lo tha hle maya chunga thata te chu kan soyanga tin ai dan tura dos te le in side effect anei thi te po kan soitel don ani ama saberin emi taksana le vu kan ti mai inflammation kan ti tan hianin a thale maya inflammation kan ti hi emi na le vu kan ti hi kan taksa pe rang rain at om thei vek maya enan pumpui na te gastritis kan ti a hemi tonsil na le vung te hi tonsillitis kan ti a katianga taksa anna le vung oma pianga khanin thingfang mamu hi a tha em vek mai ni pahi na chuanin hemi kan taksa ve hing tu khol immune system mi ti chak theya hei kan soi jing to ani kan immune system a chak chuanin na rang pumpel turin min pui thei ani tin he ba ka na tik laka kan taksa te po veng theya tin anna ang theha thingfang ma na chung chang kha ka soi to a dengue na ta tha ti te po kha kan soya anna ang bukin amu hi dengue na enkol na tan a thatil ani pathum na taksa tanga bol hlole emi tur pai chuak tu hi ni a emi thingfang ba mu hi thin tan the tha a thin che tur te veng theya tin kal che tur te po aveng theya tin body detox chung chang te po hi karon da to a khan te po kan soi thei anga chung ji nga chonin thingfang ma mu hi taksa body detox na thatak ani ti kha sheila in olic acid apaya hei hianin kan taksa a cholesterol chechi LDL cholesterol kan ti mai ti tlem theya chuwangin cholesterol sang te tan thingfang ma mu wa tha chuan cancer om theina chan sa ti tema in anna ta po ani kan ti to ka soi to a heng hi antioxidants te flavonoids te pai tha a heng hianin cancer rang om theina te kha aveng thei a pangana vun thrisela tan thingfang ma mu tha le pem le hemi pan te po ye te dam ma theya hemi kan vun upatlama te po hi vun te fan thei lova hen te po atianga te po na vun ti fan tha a vun chuar tur te avenga tianga ni chuan kan kum ain kan lang nau pang thei ani chuan mitan te po hi tha a hemi kan hriat na thazam nerve te po ti chaka tin kan ti hol tan te po na tha ani paruk na chu ara ang tho in amu hianin hemi kan taksa mamo hi pa ya vitamin chi rang minerals te antioxidants flavonoids khang te kha tin kha tiang ara thatna zong kha amu hianin amu a hian om ve vek ti na ni sari na thinei lai na le hasat na dang neu ati zia om thei hormone chemical te poi ti tha a nin me chetan kha hi riat chi ni ang pariat na emi chopai pui tu thatak mai hi ni a in ara in apayang bokin papein te tiang te kha pa ya tin chopai toi pui pa ka rul lut te po atilum theya ti hemi sa protein kan 18 sa te po hi pai toi tu thatak mai ani pakuana na ben bon then tu hemi free radical sen fai te po ya pui ani free radical son hemi na ben bon rang kan te hi a then theya heng hi taksa tam chuanin a thlen thei khang kha thingfang ma mu hianin a thleng fai theya ti fai theya tin na hrik kan ti mai hei e coli te lakate po taksa venga staphylococcus lakate po heng te hi food poisoning thlen tu te pon ani thina ewang hian food poisoning thil e sual kan ti mai tan te po hianin thingfang ma mu hi a tha a somna chonin athil pai rang awang te hemi stress asap tonga stress kan ti mai hemi rilru ha na thoi pik na
nguai na enge om nom lo na nge ka tuk chuak anuam lo riau mai ya hei phur lo na te heng te po hi ti zia om the ni tin thing fang mamu hian in that lo na side effects ni mayang heng te po anei ve boka nu nau pai tan ei lo tha a tin nu nau te hu te pelai tan pon ei lo a himanga tin dam doi dang le thil dang ang bokin thing fang mamu hi huat the ani a emi vun thak vual pum nuam lo ting ta po ka thlen ve thei tin ei tamutuk chuanin kuwa ta po thalo thei tin ei dan hi aul sam phiana hemi amu hi kan la chuak nga kan silfai anga ti hian a hlangin ei mai thei boka tin salat ve a te po ngatel theya tin amu hi ti som nge nge tur ni a ti som lo chuanin angai ngai kan el chuak theya a chakna kha kan pangtang kai nge a thatna ka kan pangtang kai thei don lova dol lova thil som tur ani chuan a dos hi eng tiang pon eila ni ka ta hian thir fian te khat ai tam hi elo tur ani a tin hemi kan silfa ya mu hi ficha te po kan da tha theya he ba ka hian kan rot som te ya khami kan rot som kha thei tuya te po tel theya chuan soyang bokin thoi soi tawangin thir fian te khat vel ei tur ani chuan a phoro theya eka kan phoro nuwa kan rot somanga ka kha ada that theya in kha khami kha thir fian te khatin thil dang danga atel thei bok ani chuan a to ber tan chuan a dos kha voi khata e teu emo e tam emo khan taksa ina that bil pha chuang lova inside effect te pon ei thei zo ka chu wangin voi khata thir fian te khat ai tam kha ei lo athani